Oke guys, kata-kata hari ini. Hidup mah tunggu bagaya. Nah, ha? Dah lain ke renang. Ngojay. Renang, Bos. Ya, tinggal sampai Don. Ya, anjing. Berat, bantu Don. Awas, Cing. Ah, kurang lah, kurangan. Tuh. Ya, tuh, awas Don, parotong. Oke guys, kata-kata hari ini, let's go. Hidup bersama bagaya. Cakep. Dan lain ke ngojay. Pengawasan wes Senin Kemis. Asik. Hari nyarioskeun batur nggak dinten. Ngaku na we dulur. Dipenta tulung hararese. Belum. Aing nyokot daun sampul Don euy. Tapi aing ngeream lah, ream kalebakna. Kurang. Ayo kan euy. Heeh, kalau aing beres rokok mah ye. Yo. Da kadenya apa yang daun sampul dari itu sekarang ngapungukeunnya. Heeh. Heeh. Oh nya kade. Oke, mau ka ditu. Siap. Sok. Nah, lumayan. Aduh. Gimana daunna? Oh iya gitu daunna. Nah iya. Kamana sampulna di mananya? Oh itu tuh. Sampulna. Nah lah di dieu. Berat ieu paingan eta. Daun. Sampul. Ah, geus beres lah. Ieu berarti. Gila deh. Oh itu sih goblok itu. On. Ya yo, daun sampul teh. Aduh. Iya. Lain daun sampo. Goblok. Iya sampo. Ya daun. Ah, ayo. Mana? Ah, iya anjing teh. Tuh, goblok, daun sampo. Daun sampo. Anjir. Tadi. Aduh, ayo rokok mah. Kumaha mun aing nyerenteng, saan rek nahan.